uz ušće Save u Dunav, na prostoru u obliku trougla između današnjih bulevara Nikole Tesle, tržnog centra Ušća i šetališta koje prati obalu reke, 1961. godine je, gotovo preko noći, izgrađen novi park. Jugoslavija je u godinama nakon Drugog svjetskog rata zauzela neutralnu poziciju između istoka i zapada. Te 1961. godine Beograd postaje mesto održavanja osnivačke konferencije Pokreta nesvrstanih. Da bi se obeležio jedan ovakav istorijski događaj, mladi Gorani Srbije inicirali su da se u neposrednoj blizini Palate Saveznog izvršnog veća na Novom Beogradu podigne spomen park pod imenom Park prijateljstva. Prvo idejno rešenje stiglo je najpre od inženjera Vladete Đorđevića 1961. godine. Planirano je da park zauzima površinu od 14 hektara, u čijem centru će dominirati Aleja mira, odnosno arhitektonski uobličen drvored platana. Odatle bi se pružao pogled na Novi Beograd, Savsku padinu, Kalemegdan i Zemun. Prostor je bio podeljen na pojedinačne parcele od 50 do 100 kvadratnih metara. U svakoj od njih zemlje su mogle da izlože svoje simbole, etnološka obeležja, biljne vrste, skulpture. Njihov raspored trebalo je da predstavlja i njihovu udaljenost od Jugoslavije. Projektna rešenja samih država trebalo je da urade arhitekte zemalja učesnica Samita nesvrstanih. Ti prvobitni planovi nisu izvedeni do kraja, te je uobličavanje parka završeno zahvaljujući rešenju arhitekte Milana Pališaškog. Čak ni njegova originalna ideja nije do kraja izvedena, ali je uprkos tome napravljen jedan moderan gradski park od 18 hektara. Aleja platana dugačka je 180 metara, što predstavlja broj zemalja koje su činile Pokret nesvrstanih. Svi učesnici konferencije zasadili su po jedan platan kao simbol jednakosti, a pored svakog drveta postavljena je i ploča sa imenom državnika, zemlje i godine kada je posađen. Na listi onih koji su povodom prve konferencije nesvrstanih, ali i kasnije posetili Beograd, posadili sadnice i tako za sobom ostavili živi spomenik, nalaze se mnoge istorijske ličnosti, poznati Gandijev sledbenik Nehru, egipatski predsjednik Naser, car Etiopije Haile Selasije, predsjednici Sovjetskog saveza Leonid Brežnjev i Mihail Gorbačov, kralj Norveške Olaf V, iranski šah Reza Pahlavi, kubanski predsjednik Fidel Castro, engleska kraljica Elizabeta II, severnokorejski lider Kim Il-sung, čak i Neil Armstrong i Buzz Aldrin, američki kosmonauti koji su sleteli na mesec. Beograđani koji ovuda svakodnevno prolaze sigurno uživaju u pogledu na aleje drveća. Ako bi spustili pogled ka kamenim pločama, sigurno bi se uz to uživanje pojavila i doza ponosa na naš grad koji je otvorenog srca ugostio tako važne i tako različite ljude.